Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dostlar, assalamu alaikum at suyucular, at görmanlar, bizdi kanalda qo'llab turgan jamoat bardыңарға salam. Bugün 8 iyul. Xudo xolasa mындай Dakan liniya. Bazaroğan şarından, Jon'dan bu Dakan'da reklama qilamiz hozir. Sen mындай basып тұра берген ма? Мындай qilib басқан тұрғанын bir көрсөтө. Ага сен сүйнеген өзүнө суроо жооп кылып турайлык, а? Aşkım gel Aka qantansiz? Yaxshimi? Şükür aka zor. Aşkım bu attı. Silecekten aldım. Ben bir Mırza degen havadan. Nereden? Nokende Bürgön'ün atken anda. Bürgön'ün atken. Ana 2 yıldan beri kurukta turat oğlumdayım. Alam Moskva'ya gitken. Benim karagan adam yok. Aldım adam. Desolluğu içip çeşit zor putuk oldu. Suusunu geltiriş gerek oldu. Только su çiregen aka. Su çiregen. Öte kaçsan gerek. Semizliginde öte semizken. Aka ne seçe? Bunday liniyası ne linya da beri? Linyasın Karaçukan bu. Bana bandit de berdi lava. Ha. Anam ben naraka çay içkeni geçsem bir bala gelip bu Dakan uruk ben satkam janasıyında 300 mingge dep men balama aytıp balama. Anam Dakan'ın linya Şey jıl olap aytıp kaldı da. Özüm neme kılmadım. Dost yayın degen aka. Zilos özdelecek razıyım turup koygan da bol көп кыйын ал ийин тутаткан. Semiz üçün көп кыйнабайды. Oşa tuttu. Ошо кам Куда кааласа улагына авам өзүнүн номурuyam бар менде. Возвраты менде. Кыял деген укам бар, тааныйт экенсиң сен. Bürgön'de de aka palvan. Bürgöндө. Aka мен келасына жооп берем деп берди. Kıyalı tura söylegen var. Тура сүйлөгөн врачка экен. Нурбекти ham тааныйм. Aka сиздин укаңызды ham тааныйм. Аттан чочубай алым. Ден соолугу путугол зор эмес. Ага көрүнүп турат өзү таза экен. Таза. Айнын пайнаган ат эмес. Den soluğu zor gen. Boyun 1.55 плюска тартып алабыз О, ya. плюска тартып алат. 55 плюс. At gülügen, ulағы zor gen, гарантия жооп берип тур эгеси. Эгеси номери да бар экен, толугураак маалымат алсаңар. Анын эң жакшы жерин айтың ака. Акчасын айтың. Акчасын 350 миң. Нары каратчы бем, нар жака бир оң жака буруп койчу. Арка тарабын көрсөтүп коеюн, көрүнөр да. 350 миң акчасы. Зор ген ана. Жигиттер газды баскыла, даяр ат кене. Только суу тасаңар чабат келсең, көкүрөк тарап койгон. Ага, 350 миң сом де. Футу иш керек ше, тойтуу кен. Күчтүү кен. Мо жери өтө күчтүү кен аттын же. Жош кенби? Мо жерлери өтө күчтүү кен. Мырза деген авадан алдым. Уттарың арак болгула. Красивый, зор кен. А тауына кен ами, машалла. Фигура кичинекейдин фигурасы күчтүү кен ама. Кичинекей аттарын күзүрген да. Мына жака оң жака кичине буруп койчу. Жигиттер газды баскыла, сүйнеге, содага жеңил мына. Кычымды карап койгула. Жакшылап мамиле кылсаңар, жөндү эле берет. Содаңар берсин.